Tambai floni ulina chupaje gonele boke kaja ya pale. Anika frare me chipapa wa Yesu na abawiriki ebi pazia cha Kekeapai. Logogi biata yugo pa chipazale pia bawe na mombe kuchi uwe na buru. Anika frare me chipapa panga Ziazia Kekeapa adunga wogwane bihare menete. Yesu atunaga kusungeni. Wofu njiko adunga ni Kekehante. Weleche anengbena kanya ga Yesu na ga Abawiriki Ziazia Kekeapai angia kina kurunjiko. Ya kenga bobo njikote. Gipapara Ziazia Kekeapare nga kurunjikole angia scriptura. Inayamba nga scriptura. Ani wilikinga wa Yesu na Abawiriki anamanga sunge na Ziazia Kekeapa. Chipa siki undorane. Ani mungi sunge na kigerogo Ziazia Kekeapa yareme. Anakagida apa chipapa why do Yesu andu sunge na Ziazia Kekeapai. Ziazia Kekeapai nga ume. Ziazia Kekeapai nga gene unga. Gini papara Ziazia Kekeapai Yesu aiji paha. Ziazia Kekeapai na baha. Ziazia Kekeapai ngogo pa na imajigo ni mangi. Why do Abawiriki anamanga sunge na Ziazia Kekeapai na Ziazia Kekeapai nga samba mboli. Hani bingo gubambata hanga Ziazia Kekeapai nga ume. Rogo matayo biyama na rogo uruka biyama ane biyo nga Yesu nakaraga pa kuchi apai dun nga Kekeapai na nya. Kekeapa na nya. Satana asadi Yesu rogo gene yo kia. Batafu koto naga kusunge. Yesu kikaraga pa kuchi sadahe ni bakia na Kekeapai. Otana na Kekeapa rogo Ziazia Kekeapai. Hali bingo gubambata. Onye sajikoni rogo nyomu heyo. Yesu kikaraga pa kiawa rogo Yesu ajipa rogo pafuruguteni uwehe mwambe biata kia. Bora nyenga ni ungani wembi kukinania hete. Ono beegwa pai dunduko na kurangba Yakova du boroni ni ungani mbikoho. Amen, amina. Nkibihaho onye asajikoni rogo ida paseyo. Rogo pa ida paseyo na ome. Yesu ki ikaraga pa rogo pa furugute ni uwehe bishobotisa iranasa kukia. Koni asadanga Yakova nga goni mboli wa oni asajiko masa yoya. Kani asajingo bianga nga gani mboli ya. Akibiaho oye asajikoni rogo pa omeyo. Yesu kikaraga pa rogo pa furugute ni uwehe bawe buru kukia. Oni ni gundechi Yakova goni mboli. Ko oni kamanga pako kikakina kuchiko. Amin. Amina. Ziazia Kekeapai angia ume Yesu na mburu gako idapase uwili na namo. Namu mburu idapase na gamu ume ngegine. Aniduwa kani ijipa sangmamboli batafu ani ijipa bena aboro. Sangba aboro. Ani jipa mboli mbatanga shinga bangwapa batafu ani jipa aboro nga bangwapa. Anake bingo kurahanga Ziazia Kekeapa nga gena honga. Rogo matayo bishwe irana uwe kini ya.
koni berenga ha chigoni ya me ye kajiya ga Mose njiko naga annabi yugo apa kusayo ya me yingo kajiya kusayo te ono me ye kasagayo yugo apa shidachirengo. Amina. Yesu ye anya kajiya njiko kusayo ya ogwana bena harame nga Yesu ye kajiya njiko kusayo njiko amanga sungi belet kuika fulani harame na harane berani Mwanengwe kama gupongo ni ngbalini. Yesu yengo kajiya njiko kusayo ta ulina. Yesu ye kasagwa pangu pa nebi ape ikehe si dachirengo. Yesu ebijaja Kekeapai nga shinga jene unga chigire gbore anga kwa fuvovo rugute hokwanya ni ono yemi furoni we okwana pegi panelo na biologo matayo bishwe kura dungo verse wa bulu no uwe kando kumbatayo Yesu yana yao ona gen onani duni ya pefo abaranini nga wale ono yemi furoni we upanga yemi furoni we anga Yesu alia sangba na bita Yesu nasaka rogo apango afarushi ajanga rogoyo ya na ayuda ajanga rogoyo ya ukana ajanga rogoyo ya ono kuli upanga anabiana ya makehemba tafi fulani kwa na maha bayaga na kiseki rogo bia pa Mose na nebi akehere hoya sana Yesu ni nga dagba anjiko yodunduko ginugu ki pahagben ya sana Yesu na gisana dagba anjiko ginugu ki pahagben kwa karaga pai kinarogo Kekeapai beriwe rogo pafu roguta sita bishe rogo pafu pamutumo irana biama irana biata bofu njiko nga tangana kido ni digishi kusa rogo kurunjiko adunga ya bofu njiko hate sina kusa rogo kurunjiko rogo imarago ngaga pio zinga bipio nogu tunimo ngaga Yesu Ziazia Kekeapai na baha rogo ruka duru na biama bawe na biama sina yawe mpafre foguleche kokia fio gerenga dikiji ogwapai miai magumbaha furoni miaduni noni kinji kinya ogwapai dunduko duni kekehe chipare rogoga Mose njiko na rogoga annabi Kekeapai biakuchi buku atambwahe duwa kashi dachirengo. Amin. Yesu na pegi pali ni ngbako. Ga ebere Kekeapai ga kurunjiko chiwagire ga Mose njiko ngogo anagi hero vivorsire ga Mose njiko shado ni keke rogo bamba tapa rogo gate rogo pafu mutumo
napa geda aboro napa furuguta ni uwehe. Na ga anabi Kekeapai anabi he rogo Yeshua abatungush abasopumanga Samuel bakindo na Yesaya, Yeremia, Ezekiel na anabi Kekeapai ga anabi. Na nkabi buku atambua he ngachi nga asanza eyobo nga soromo bia ruta abia penunga batungusipa Esetere, Daniele, Ezra, Nehemia, Bakiapai. Nehemia Pekapai. So, Yesu ebi Kekeapai nga frambolidu. Kwa imagya rogoyo nga china umechini kuyugo gamboli piyamu pa. Shadu ngogu pa kuyuguhe kokimbuhe fulani ani yuguhe niko kwa na mga sunge nane. Nkebi herogo ruka biama buru na saba kini ya dungu aboro dunduko riki dagba awliya Israele chirago nebi Elisa anga boro sa na hu dagba yote ono kina nama na ingi aboro Syria. Amina. Nabigire nga dungu aboro na kaza chiyo kungu yadu na kungu chiyo. Ya wodi mini gije dungu aboro kungu. Dungu aboro kungu riki dagba awliya aboro Israele. Ono borosa dagba yo na hute ono kana nama na njanga uli aboro Israele ya na hu wangi aboro Syria. Nako na hu kwa hu begine bebiko ako ida pase. Na wodu chikanile go kumurani na waka bekera akaza na ngboliko dunduko borosa na hute bombiko ida pasete. Na kumba aboro na ka hu kana hungaya mbingo chigoni ya ulina. Kupachi dujaja Kekeapai ni sangamboli na duni mburu yugo paraka Yesu bihenga buku ogwapai na majigo ni mangi. Kwa pekepa nzunzu aboro nga aboro rekirogo nzunzu arago na anzunzu apai kimangi fuyo. Nkebi nga Yesu kinya Adamu na Hawa Ebere Noa Sodomo na Gomora Jaroto Dawidi Solomo Eliya Elisa Yona Zakaria Yesaya Muleka gideyo kumbatayo kwanya rekayo nagayo manga pai shaida ani kakuchini watadu kimbu mangaha kakuchi uwene mangaha akika akimbu manga bubane manga apanga ya borore gire nga piapa guhe nika manga kidu nimburu ida pase fulani sadu nimburu ida pase fi Yesu kukunye kishpaha chikidua ni mburu ida pase fulani Ziazia Kekeapai nga sambamboli rogo aromo libwa irana uwe sikini yawe bambiko Ziazia Kekeapai na yafu bekindo Egypto we
Meyiro ni bakindo chipa yugopa gitondu chiro fu aboro na chipaka tansa limone fu aboro rogo zigino dunduko. Amina. Bari no mai bakindo Ejibito nga bari ka tansa limoko chiko. Paulo ya Ziazia Kekeapai anga furamboli fu Farao. Mboli nasangbako yo kinasa. Mboli nasangbako kinasa. Waduhe rogo agarachio anake birogo yo scriptura nga sangmamboli. Ziazia Kekeapai nga sangmamboli. Abakeke vovondiko du ajikurunjiko nga pamboli fuyo. Iki ijipa anebi du yeteki pande aboro wa Dawiji Loto na Abraham nga puyo ninyeki pahe jipa yugopa furani aneme. Ya peke fugu piapai ngaga Yesu ekika kuchizia Kekeapa wako Chinaida anika kuchi abuku Ziazia Kekeapa du nga chinga mburu idapase. Ani mwehenga mburu gani idapase du. Aya shino nani dunga mburu gani idapase ya. Mburu gani idapase dunga Ziazia Kekeapa. Ogugu kitabu ngaga Ellen G. White yembanga Christ's Object Lessons. Ogo pia waraga nga kama sana buru na pishe betisan kini yawe. Sangbamboli nga ogu scriptura ngaga kurunjiko na vovonjiko Sandagbaha uwe alengbanga zanga kora hate. Yesu opoi niya alengo kurunjiko na vovoho kina kuboni. Kristo yuguhe fu abarani rogo piapa fu mutumo tatu piapa fu mutumo waduhe yuguhe rogo aroguteyo kiduni kushi he rogo pa nebiyo. Gire nga kumu kurunjiko rogo ga Kristo rakayo pioko zinga ko bepiyo Waziazia toro ayugu pako rogo vovonjiko yo ko nga gani petesi ngogu ko na tasa gabatan limo shi uwe kuruhe na vovoho waliape shi uwe kuruhe na vovoho giringo yugupa biata ngagi posole ana yambiro ninga ona visit gani website nga saba school slides utadu abazalengi chipapa bauli kapa rago sebichi onakabi iya pale ragoyo onakabi video onakabi slides nga abazalengi kagidaha igihe onaka zogaha hikijefo aburongo ka bingo internet ya ki chundo yonani na onibene kabiha rago YouTube rago channel nga Paul Jerome Pangmanda otado na kakikanali mogu video mogu ne biheli rogo YouTube chikiye onakini gehe mboli kiundonone ani nyekeshinga ganya aboro ga igijinga samamboli
Ɔkanoroho ka bi bata, ɔkanoroho ka sona, kasona rogo ino payo, kasona rogo wena payo. Mei no ngopazanda wena ngaite ono mina asida chira asida. Kamanga yi video chipa kwa kamiroho kauli ke gipazanda, kiroho kauli ke pomboli, kisono shinonani nga azande. Omboli ako shirani anikidodagba aboro. Ane manyugupa ngogu kado wakalima kodoni tashi he. Ligi foto sandara kido ani tashi he. Rogogu mbinga gunikaye uliko nikaye. Nayambiro ni belenga kachinga upabio ni he ngogu mbangba chironi. Onu franga chipapaha, onu chenga paha fare chigu video le. Guangmanga chironi aya. Kimunye kanawo chenga paha. Chipa akibiwelido anakada kwenye nasa mwamboli. Chikidu ni wenehe fabulu dunduko. Boli dunoni. Amen.